from Satan. You the type of booty that would give a Muslim bacon. You the type of booty that will sleep with a gaiden. Kids are taking. You the type of booty that will give a Muslim bacon. You the type of booty that will sleep with a gaiden. Oh my god. Die mens is al 36. You 36! Maar ek weet nie hoe oud is julle nie so. Maar ja. Man, Violet, moet jy responde. As jy dit sien, moet jy responde. Toen ek King Violet jou nou. En ek hoef nou beef. Maar as jy beef soek, ek gee het boete, ek serve it up in a plate. Gordon Ramsay boete. Croissant. No beef. Ek sien hoe Violet die man klaar so. Maar hoe praat die man? Help me! Help me!